Кыһыңы уһун улугуруттан уһуктуу кемигер, сааскы бастакы чагыл күннер үйнүүлере, бәржигестээкка Тургенев сулуха көлүмнүү сандарда. Нуча улуу суруяччата 205 сылыгар анаммыт, республика тахымнаах литературнай баал алыптаах түһүлгәтә түстенне. Дагытын әттәкка үйнер көлүөнени үтүөга сырдыкка сирдир литературнай баалы, бәржигестээктәге улустагы гимназия сүрбе аксыз төгүлүн үрдүк тахымга тәргенытта. Начали работать над этим балом. Дети были в восторге. Платьев не было, конечно. Кто из штор, кто из чего делал себе бальные платья. Все учителя были в бальных платьях, и все участвовали в этом сборе, в этом бале. Это был первый бал Наташи Ростовой. Ну, конечно, впечатления были очень большие. Я благодарна коллективу гимназии, что они продолжают эту традицию. Onu kehi anıqoğları körü oluz diyen üyeler, bahaydılara üçügeyen, muzikanistlerlerin, kamsanalları keretin. Onun min bu ol tür basılı anırattıgör literatürüne bağlı törüttəbib bitten oluz diyen jolloqbun diyen hananabın. Onna opsaynan bu teribet oskolam gimnaziyum uçutallarından, oğullarından oluz diyen kiyen tuttabın. Bəbin ottan daha bugün üyelen jollanan, uçutallardan көрсөн, oğulları көрсөн, onun neti anıgı oğullardan olus diyen astынан doğuyan тұрады. Быйылгы литературнай баал сахарга сырдыгар сулухум умаяр таптал керечен сулуха диен аттанан терелинне. Бир сүрүн уратытынан улус тахымыттан үйнен, сайдан кеңен, мөрү орто сколаларын усалдан уолан, намулуухун уанна Жокускайдагы Саха национальный гимназияларын түмте. Итенне үгес быһытынан горный улуухун бара сколалара бүгүнгү күйтүлээх күнгө ох курдук оңустан келбиттер. Тәрәһин горный улуғын педагогтарын, үйерек салалтатын салаятчыларын қомур вальстырыттан сағаланна. Кәрәне угуттур тәрәһиңе бастатан туран кыттаатчылар вальс, полонез, падеграс курдук классической үнкү көрүңнәрин толордулар. Талааннах бәйләрин иделерин толору баһалаабыт бай опуттах жүлүр сүбә үләтә сагаланна. Литературный балга белемненет, албамлин бие охдрочер пучгата, оно инклюбитен алоздолгуявет, хайвет. Бу литературный бал болбутуттан олус веревит. Тога диетерге горный улуска болбатага ырата, онна республиканскай тахымга тахсыбытереме олус веревит. Оголор бие магырыстар бәйлер патриот хогустар бутулген, онну үнкүнин олох астынабыт, онна бу биһиги учуталбы Тикьянова Олимпиада Васильевна биһитини белемнен ый курдук белемнәте биһитини биһиги бу таңаспытын бартын тиктерен каян ынырык өр белемнен миппит онна билигин долгуян туран манна бетестак битер нахачыды үнкүрү калдыбит. Аны бәһәт мандык балны үнкү оғлар көнк веретер боллаққа. Бұл үнкү бәйті требованиялардақ, бәйті мандык туспа таңастақ, атақтаңаға туспа мандык кетер бытовой платьяннан, бытовой таңғанан таң көңілін, олақ үнкүлер олақ көңілінмет. Аны бәһәт өйдіқ қанады, ите национальная гимназия оғлары бүгін выступайдатылар, оны механавар бұл қолабыр болар. Қолабыр кіркіттар бары мандык шөй бай қоблықтақ түйпілелердер, ну, бальный үнкүгө как-то они постарались соответствовать, як надо.
Романс көмүс куолаха. Бу курдук аттанан салгы романс курдук устук ыры көрүңүн долорочулар күрестере сагаланна. Манна хасбирди кыттаачы кая багар суруяачы аптар айымняларын долороро көңүл. Манна бастыковын кәллебет. Лопсая онаға соға, онна төт руководитель. Ох, бастыков манны конкурс карттыбыт. Долгуйду тағай. То күн ая скола репетиция лачыбыт. Скола то урок енгенне. Чебайдык. Аша кыркердах мыналашым, а потом уже был хайватар аңырбыттара. Она бихни сарданы Ивановын хайвата. Потом да, хаскуне лапытны. Иван Тургенев олого уонна аяр үлете Россия ие хотун устар жылгатын кытары бахачы ситимнях. Кеней төрөбүт дойдутун олус таптыыра, норуот мадун күүстәгәр эреле улахана. Өз түймәгенен Тургенев айымняларынан театрализованный жүһүгелери турурдулар. Еще томления глубоки, еще спасаются в пустыне, бродя по берегам оки, тургеневские героини. Еще и липы шелестят, и спорит колокол с закатом, и ландышевый аромат неуловимо бродит рядом. И чей-то стройный силуэт в дверях мелькает затемненных, и плачет горлица в ответ на тайный сговор двух влюбленных. Господину Н.Н. было тогда лет 25. Он только что вырвался на волю и решил уехать за границу. Бияха ыпыттарын кәнне харазы бәлеменен кирен бар опыт, бал бәлеме 2 неделя күрдік болла. Оны оғылар бұтын бияға кіргітір үйелеметтер, олейін мүлі бастықы онна 2 сосколаттан ыңғыртамыд бұл кіргітірі сүлбе olan кәлеует опсая. Үксін бәлеменен ебет тоқ болла, квиз ойнуларға болла, бәйім инсценировка кітінім. Оннан Тургенев олағын туғынан әлбәғі білдім, онна маннык бал, маннык Тургенев еген атынан бал ем болара олыс доғыйы вердім. Бәйім үнкіләчім соға, үнкіні хотчыта хүләбәк кейвен, оны балға тием марамын доғыйы вердім, ішуай байевет. Бәйім онтан кылыңы кытачым, сақы кылыңа ұсалдан сборнайын атыттан, мақачайылық тақтыр өндіттен. Бұл сет президентский школ оғылары olan үксін балаларын білебен, бәйім кәпсілі хаджар оғыларым олейін, бәйім осколавал тейбі күлдікпен олық іші бая. Бәржігістәқтәғі улуыстағы гимназия Тургенев маңнайғы таптал сәхінінен бұ түймәққа бастыңынан аттанна. Салаятчылар Екатерина Ливериева, Клавдия Кравченко, Уанна Варвара Савина. Зиночка, какая же вы сегодня красивая. Это вам. Ой, как приятно. А это дочь моя, Зиночка, сын нашего соседа, господина В. Позвольте узнать, как вас зовут? Владимиром. Я уже видела всем Вальдемара. Вы мне позволите так называть вас? Помилуйтесь. Ванифати, иду. Теперь вы заняты? Никак нет. Хотите помочь мне шерсть распутать? Да, конечно. Садитесь. Постойте, постойте! У нас новый гость! Надо ему дать билет! Что же вы стоите?
Прошу любить и жаловать. Маны серге мустубут оголорго улуу суруячы ологон аяр үлетин билилерин тургутар викториналар, квиз оңюлар ытылынылар. Кустуктана патынан мағаны орто сколатын үйренәтчіте Саян Степанов улуу суруячы русский қохонун доргонноқтук доргучу ағыға бастыңынан болла. Төт түйімәк түмігінен ордук бары түйімәктерге ордук бәлемнәхтерін кең білиләхтерін көрдірін, мұңутур кайылағынан чирәйфтар аттарынан Жукускайдағы национальный гимназия командата болла. Хайдар соғойды бұд, наға гран-при ылар бұд туди саналады. Оттон бігеға әпмағын әппетім күрдік, Константинова Надежда Николаевна ритмиканы наға шүйді көреттер, оны Надежда ден танцевально-спортивный клуб жарыттыр. Атын күрәқтәхәтшілер наға күстәқтір. Олеген олы қайдары сақалеттіға әрбей бейтін күрдік кейсеммет, бұл ұлан бараммет, бұл атақпы сірі білбәкке тұрам. Мен жаққа үші доғыйыдны ұлым, әдіроларын күлілдері, мандық кереға, хысталдары, конечно, хара үшігей. Иннекетін бағаханамден бұғы күрдік балдары, оғалдары наға үшігей. Вообще менде күрдік бұна жонлардағаны, оғалардағаны доғыйыдны ұлалар бұғылақ, мандық участвуйдан, потому что итекілер хамай подростковый хастырғар керен берер дей қамсанығылар, ол кыска мандық чөйсігена, кенне қаддақты тоқтаға, қаддақ мандық элитин берен, қаддақ үнкүлері тоқ бар манера бұмантан культура, мантан тақсыр. Онан бейсі қанырыта культурала, үддікі культуралақ народ болар бұд надатар. Тоқ бар мандық кеге айбыт ұрыта, үнкүйті, барыта бейге бартын көйектақ бұд, бартын білектақ бұд, оғылар бұтылар үйретектақ бұд. Улуу нуча суруячыта Иван Тургенев 205 сылыгар анаммыт республикатағы литературнай бал алыптақ түхілгетін чағыл түгеннері, сыжайыр сулустара сандара тыганнар керені гуттатылар, үтüяға сирдәділер.